isoko mena isokado ba ko me merigwe me uvyo mote na rese Comrade Destiny Umukoro popularly known as of Flefle Romote eva rori wo hene dinenena me wo lojo waedie o ware no ohene ori soko mai na gale vai sibobi mereta ko vai sibobi no oti soko yo tevi otonure o ma otonure o ma ko ware ka ko bobi no water ve fafo nya oti soko na te kokko otonure remejo ure o bo me fo wa no ware fo ware coffee oti soko na ure o ma ha orie ki o ware manare ruwe aifwe reko water ye manare ruwe ziezi ure o ma if I didn't na mereti ne kubo seme orete fo ma oterie jegbegbe no maro na ru ve mu wairo ma bete fo wa ari na no were to be ru en e na be ru to na be ru en o yare se no watermelon. Imagine this is watermelon in Isoko land. Oto obole ma oto le marona no le oye marona e was na sasa bobi araje tekel e kakona na bobi. This is watermelon you see. In an hour no be what fast ya? Iraro mekeke na. Evo tisoko mana roni ka wori no ba wo sase. So I say if you le we take my odera jegbo orian we no say where you for mine uzem ye ba e are na na ma be won fitina na eno metati na o se wa re teta meri wesa Ojene aliso Comrade Ogodo Zion Emamuzu. Comrade Ogodo Zion Mamuzu. Bo nyamecha me nozo. Okay. Ni me from Yengidi also me from Nyamecha. Okay. Itiana worona aliso jawo na choba. Choba. Yeah, also me go Nyamecha. Okay. Nyari setinena. No ekakono ke me jemu overe abomeho. Business am mejeru se me yen no ara for ye ha bubo mo yaze se ro ba ri be obone ke watermelon na yeme be corner. Okay, go watermelon na no we be corner otisoko na we be jo kai na ko vote I wanna na ma be jo kai na like efe iruora iro like what on whether bebe na no ipi na reko tore every way can you just brief us Ibi na mereko. okay Ibi ni mereko na reke na mereko wa jemere je na 41 okay 41 but that die okay na treat na me okay na check call bana rona ala wani o mateni okay wo wo no ni aro biru so na mere je sie bo okay kinana wore kinana 41 na zezina wore ko okay ko like a bremera irejo site te banana rona na were okorina yare na emeri ve gbeka wono me wono ko emeri ve gbeka eti wono wonderful ko it me like this wow ko panirona for instance for example toro no banana na rona mate bedze hayo mate bi kele mi wo tan ya na bi kele mi we like as in always say size na ro kele already always say size na ro kele always say size na ro kele like na me de na kema muri best clean okay me de na chubo no okay we na na ero aro na be na ro vie na na tenere keke na bobi na de na ro say by size na ro kele okay kebiri ko aro kele bona na sa jevu belcha obone 700 or 800 evo be obone oteto be wo no ndomini no bobe obe wese bobe to mo fana bobe ate ko fana ku gbe wow this is wonderful irebu ebu o me shona na rejo vla no e fa jere be keke na me be ru na awon 2 weeks now wow ina no buru re be ru na Jehovah ko ajo no kenaro mu obo mero yan ko mo ye gi gaga kweke wa wo ma isoko eve wari ye bare na oriziezi ocheha otisoko oma oragale
na de da ta iko e bro so je teme na anu ka me wa je ko fokete we je wan obe na bigbe cho we te sushi we sushi no ko na no cho ucho wo ma bi no ta be ta iko ko jo ta ta na gberu wa we re je nwene o se we go ma o ga na ko we di ari ejiji ora wo jo de dare mu gbeke ewo gbegbe po bi gbeke wan o wura bora we ru imere ufe na be ro leku we no joga na jogbe fi abi hora na to we ogbe ga le to we ta wora pobi na bi riro na oga na o fi abi ai ko o ti soko ogbe ga no we re ne joga na jo karo ke mu ko we oga na ori o we o fi obo ko we o connect ra o na na maru na yo jera yo ti to via o to via frene e pan maybe le tin na varori oga na jogbe fi abi ye o ko we dia didi nu we ro ruwe frene oga na jo re gba ko mai Iki Jesu Kristo no man. Jehovah Jare. Ano me ona bo me yusu. Me to bo na kemere kiri atoto mere be. Be. Oboni chaka ko be va ma je. Very well.